Ka sorkar jela kalarai babaro ki kamelia kai on pleno nadu kateo kapunwan bat kumju ki jaka pit kai sinama. Larai ru bansya ya no iki kali simet nadu kasiningkong tangba sibenta na kalai benta ha ka jela bro kawai. Hadin ke jelang pit benia ha ka kandai terik unailar arajar afawai uba prustun tensong uluong baki jaka ya kai kum kaledi hydripak nan polok ksat hati on pleno nadu kasiningkong. Henry kini cingtre gambaro kini ya sakman da ke jingpur renti ki kendon kiban sapui dang uba perstun uluong baki kendon trekam na kabenta ki brio ki belapalat kapas nem ki beladep sim yak injek yada covid-19 Hak review meeting ke mengisyong mentak ajan mit hapok jinglam jong chief minister badon burom jongi hak wedei nakaliang jong ka health department bat ke government hi barokawai ngilai sim katu kan itali kirai hak wedei bat ki restriction ki bengibu barok sikata hak state jongi hi barokawai bat kata kalong kumni harum kabenengkong ki sports activities baro ki babro sikata ngimsya sports activities baro ki bam bro sikata ngimsya namar ka bengisya mansua kadai tang ya kitu ki non physical contact sports activities tenrei menne ngisim ya karai hapo ka review meeting ban nadu kasinengkong nadu kasinengkong syajrong ya kidegi sports activities nginsya nang tai ki cinema hall nginsya ban play tang baka capacity kan long 1/3 na ka seating capacity kitu kibengi ong ki jackpot parlors nginsya nang ta susu kini ki public parks kum ka nan polok kum ka tuka kaneka lady hydra park ka bateng teng don ki bekwa belejai kai ki ru temen ki ru ki samla ki rangba kum kateka lesi kateka elephants fall ka bateng teng ki kwa ban yalek kai ban lek pengat te yakini ru nadu kasing nengkong nginsya tamba kandon ka SOP ka batikna ha ka baka sorkar kan perkre menta kasngilan la syai kin ai ka notification bat kumju ru ki deputy commissioners ken sale ya ka badon kam hakini ki jaka ki bangigin sya kalong ya kitu ki khat pras nem sejrong bat ki bala ai ya ka injection lani katika ka bangi ong ka vaccination sakawai karai ka bangi sim menne ka janmet kalong ba ya ka private transport namar baro sikata ngimsya like no tangkitu ki basyo ya ka karpas lengba ki deputy commissioner nadu las nginengkong nginsya bakin yai 1/3 na kejingdon jong kitu kali bat yakani nsa penbit penbiang da ki deputy commissioners hala kijong ki jaka hala kijong ki district